Isto tako da shvati koje su i kakve su prednosti davanja prednosti drugima nad sobom islamom. I ovo davanje prednosti drugima je ograničeno do duše na stvari kada koje te neće sprečavati da ti obaviš svoje obaveze prema Allahu subhanahu wa ta'ala i prema drugim Allahovim subhanahu wa ta'ala stvorenjima na ispravan način. Međutim, čovjek treba da u sebi usadi ovaj duh davanja prednosti sebi na drugim. I isto tako treba da traži pogodnu okolinu za ovo davanje prednosti. Jer ako se nalaziš među škrtacima i ako se nalaziš među gramzivim ljudima, teško će tvoje davanje prednosti uroditi ikakvim plodom. Pa ako ne uspiješ potaknuti na to, onda moraš da se otkloniš od takvih. Zašto? Zato što osobine ahlaka su prelazne, kao zaraza. Loše osobine su prelazne kao i dobre osobine. Jer ljudi kada vide dobro od tebe, skloni su da ti uzvrate dobrim. Isto tako kada vide zlo od tebe, skloni su da ti uzvrate zlim. Pa kada se nešto uspostavi u nekoj sredini kao neka stvar koja je opšte prihvaćena, onda da bi čovjek se sačuvao mora da se izdvoji, mora da se izolira nekada od te sredine. Svejedno govorili mi ovdje o sredini, da kažemo, koja je potpuno islamska. Ti se možeš nekad nalaziti u islamskom društvu u kojem se raširio neka vrsta nemorala, pa ćeš morat da tražiš utočište u izolaciji.